Hürmetli teleseyirciler, sentябрьнің 5 эфирде хаберлер вақты студияда мен Әлімек Айбулаева çalışам. Ешімдікі саатқа бөлі мәліматнен таныш етеміз. Қырымда ең бұйық тибби меркези пейда olacak. Бүгін оның темелі қойылды. Хастахананың имканлары насыл olacak? Мұсылманларның esas din объекті Жума Жамині Қырым хакимиет векілері зиярет етті. Бүгінгі күнге işçiler esas Кубе колоннасының құржылығы üzerinde çalışалар. Сақ шайырында олып кечкен Құрбан байрамда мұсафирлеріне зияфетлер, татлылықлар иле сыйладылар. Кечкенелер үшін есе айры программа hazırlandı. Ахмеджитнің 44-ші мектеп тәлебелеріне бақшашлар дарқатылды. Эдиелеріне оз-озыны идаре еткен территориал жематы тешкіл етті. Бұл ведігер малюмат бізім яйнымызда. Ахмеджитте 12 қатлы хастаханені құрачақлар объект ярмадыда ең бұйықты бей меркезі olacak. Бүгін құрылжылық территориясында ташның ресми қойывы олып кечті. Тибби меркезінің имканлары ақында Султания Истакаева тариф етежек. Келечек Зиманевит тибби меркез Симашка адыны ташыған клиник Джумхури хастаханесінің esas бөлігі olacak. 12 қатлы бинада Зиманевит донатмалар или 16 бөлік көзде тұтыла. Бинада эмди диагностик бөліклер ве 16 операция одалары планлаштырыла. Бұндан ғайры территорияда сан авиациясы için вертолет мейданы абаданлаштырылacak. Будет отделение кардиохирургии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, гинекологии, ревматологии, терапевтические отделения. Долго перечислять. Здесь они будут размещаться и оказывать высокоспециализированную и специализированную медицинскую помощь. Кроме этого, будет консультативная поликлиника на 250 посещений в смену. Хатыра ташының қою мерасимінде Қырым Жумхуриетінің башы Сергей Аксенов иштирак етті. Оқайды теки бұл мұйым объектінің құрылышыны Қырым сәкендері 20 жылдан зияде бекледілер. На самом деле больница будет одна из самых современных в Российской Федерации. Насыщение оборудованием позволит решать все вопросы на месте. То есть уже не будет необходимости транспортировать на материк, то есть наших тяжелобольных, вот как мы сейчас делаем это с авиацией. На мой взгляд, все задачи будут выполнены в срок. Құрылжылық ішлер 2019 сене декабрь айында екінленежек. Булейхаға 9 миллиард рублей айырылacak. Объект федераль мақсадлы программасының черчевесінде алып барыла. Султания Истакаева, Дем Исмаилов, Миллет үшін. Жума Жаминың құрыжылары esas Кубе колоннасының құрыжылығына кечтілер. Мұсылманлар үшін esas din объектінің құрыжылығы файл суретте алып барыла. Қырым хакимиеті бүгін бұл объектіні зиярет еттілер. Асан Абибулаев ішлерінің мықиясына қимет кесті. İşçiler kuruculukның esas басымағына keçimге hazırlanalar. Bu kupollarının minaretlerinin yazılması ve tiklenmesidir. Yakın arada Kırım Müslümanlarının esas ibadethanesi özünün muhim şekillerini yaratacak. Ahmedjit'te Juma Jami'nin kuruculuğu 2006 senesi başlandı. Bu miqyaslı din kompleksidir. Jami'nin azbarında endi beton işleri yüklendi ve cami azbarında esas kolonnalarının tiklemesi başlandı. Endi 2 haftadan son kurucular 24 kişi kupollarının yerleştirilecekler. Umumen onların sayısı 38 olacak. Буквально в течение 2, максимум 3 недель вы увидите купола уже на здании дворика соборной мечети. Относительно большого купола, там необходимо еще выполнить большие арки, по этим аркам колонны, потом только большой купол, это где-то через 2 месяца большой купол тоже будет виден. Его отметка 28,5 метра. Cami binasının kapıları, pencere ve damının montajı yakın vakitte başlanacak. Sonra kurucular içki işlerini geçecekler. Yapısı işler grafik boyunca alıp barıla. İşlerinin keyfiyeti ve müddeti boyunca Kırım Müslümanlar Dini İdaresi nezaret etti. Это наша основная задача, и чтобы мы в соответствии с графиком к концу года уже имели полную конструкцию в железобетонной конструкции, чтобы форма мечети уже была выполнена. Caminin açılığı 2019 sene April 21'sine planlaştırıla. Bu Kırım halkı için timsal sanıdır. Çünkü bu günü Rusya Prezidenti Vladimir Putin реабилитацияда эміріні имзалады. На довольно-таки высоком уровне идет строительство соборной мечети. Основная дата – это 21 апреля 2019 года, день открытия этой мечети. Это как бы очень символично, в день издания
указа президента о мерах реабилитации. Яна дин комплексы эсас проблемаларда біріні чизecek. Büyük bayramlar vaqtında hareket etken cemiler çok insanların sığdırıp olamay. Yana Müslüman ibadethanesinde ise içki azbarının teritoriyasında da namaz kılmağa mümkün olacak. Hem de 6000'de ziyade insanı Cuma camisine sığdıracak. Hasan Beblayev, Dem İsmailov, Millet Teлеканалы. Алиме Абдынанова адына 44-нче мектепте бірінші оқу haftası идеялер ile башланды. Оз-озны идаре еткен территориаль жематы башлангыч сынып талебелеріне дефтер, қалем ве милли байрақларына идея етті. Хатırlatамыз, Кырым татар мектебі 25 ел девамында çalışып оламады. Бұл сене ilk сефер 800 талебе оз ролелеріне отырдылар. Bunda bizim iş adamlarımız, bizim cemaat neleri kolundan kelgen kadar ne yaptık? Ballarımızga savgalar yaptık. Bizim milli bayraklarımıza hediye ettik. Biz gelecekte bizim bu mektebimiz Kırım Tatar tilinde talim almasını isteyik. Ballarımız her vakit bunda bizim tilimiz yaraması isteyik. Biz ona tırışamız. Кырым эстонлары Кырым Cumhuriyetinde пейда olğan региональ жемат меденет muhtariyetinin doğan күнүнден 20 yıllıgını kaydettілер. Bundan da gayrı Руки Эл яни Кокто таядlı vokal хореографик ансамблінің презентациясы olup geçti. Adlanması Estoniyanın timsalini taşıy, Takım Kurman rayonu Александровский Koy Şurasının medeniyet evinde peyda oldu. 6 insandan ibaret Полина Пронина ансамблінің ребера kız Eston medeniyetini yaxşı bile. Мы развиваем свою культуру, мы хотим, чтобы наше поколение подрастающее тоже помнило. Мы им рассказываем какие-то моменты, когда эстонцы переселялись, что было, какие традиции были. Тедбір iştirakçilері Эстон ресам академик Йохан Келлерге бағышланған абиденің янына гүл чемберлер қойдылар ве дигер Эстон халқынан хатыра ерлерінде болундылар. Ахмеджит yanında Кезлев трассасында yol kazası yüz berdi. Машина электрик темин Этув апорасына келіп ұрды. Нәтижеде район ышықсыз қалды. ГИБДД қызметінде хабар еттілер ки Део арабаның айдавчысы Сарайлы Қият қасабасындан Грэс тарафына кетеді. Машина yol kenarına çıkıp дирекке оғырады. 21 yaşındaki айдавчы саныны сындырды. Келген екімлер оңа ярдым көстерділер. Шатларының сөзлеріне көре еркек ашықайды. Onun üçün bütün машиналарына озып keçti. Ахмеджитте yol işareti piyadenin üstüne tuştu. Жигули машинасының айдавчысы Александр Невского соқағындан Кирова проспектіне кетіп арабаны идаре етіп оламады. Урувдан сон демір işareti keçiyatқан 36 yaşlı piyadenin üstüne tuştu. Нәтижеде insan аяғына сындырды. Ахмеджитнің Луговая соқағында қомшылар күні қайдетілді. Байрам мұсафірлеріне зияфет бала игленже программасы тақдым етілді. Ең esасы инсанлар бір-бірі иле яқынжа танышып олдылар. Байрамдан ғайры ерлі сәкенлеріні бірлештірген меселе де бар. Бұқта бізімне беті келев қамызда. Шенлік яқшы кейф балаларының кескен күлкілері. Луговая соқағында бұйық байрам. Олар ilk сефер қомшылар күніні қайдетелер. Amma бір қач айвелсі ерлі сәкенлер бір меселеге оғырадылар. Байрам кешкен мейданда чоқ хатлы евлеріні теклемеге істеділер. Amma ерлі сәкенлер бұл топрақны өз планлары бойынша ападалаштырмаға істейділер. Как альтернативу мы власти предложили здесь и своими силами. Мы хотим здесь благоустроить место для отдыха жителей района. Луговая соқақның сәкелері ой сестеклеріне еттілер. Ве бұл ерде бала мейдананы қорачақлар. Лейха дайынды азыр. Тек мемориеттен ярдым керек. Ранее здесь была свалка. Мы не один раз, не единожды здесь проводили субботники. Бюджетных денег здесь нет. Но мы о них просим. Мы за идею, мы за то, чтобы район развивался, за то, чтобы люди хорошо жили. Акимиет векеллері қайдетелер ки 2021 сенеге қадар бала мейданларының құручылығына 30 миллион рублей айырылды. Бұл сене Ахмеджитте 11 бала мейданы текленелмесі пыналаштырыла. Өз өзіні идаре еткен территориаль органлары арасында ярыш өткерілежек. Шартлар адей илан етілген мерасимлерде фаал иштирак еткенлерінің районларында бала мейданлары текленележек. Мы выражаем надежду, что именно ТОС Луговой станет победителем и им будет установлена
площадка именно такая, какую они хотят видеть. Комшу күнүнө эписы мусафирлер бегенделер. Энде улар бу байрамны сыхча өткөрөжеклер. За эти 10 лет первый раз, когда мы можем познакомиться со своими соседями. И мне кажется, не зря этот праздник совпал с такими еще праздниками, как 1 сентября, когда дети в школах знакомятся в садиках. Этот праздник совпал с праздником Курам-Байрам, когда люди от сердца к сердцу передают свое добро и тепло. Чухасы музафирлер бу ерде яны дос яда комшунен таныш олмак үчүн келдилер. Олар кадимий адатны гайрыдан теклемеге эстейлер. Чүнки олар эвел тек талакаларда топлаша эделер. Алимека Булаева, София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет үчүн. Ратлық күнлері Құрбан байрамны Сақ шәрінде де қайдеттілер. Ерлі сәкенлер үшін байрам программасы, зефетлер, татлылықлар, балалар үшін әкленуф ярышлар тешкіл олынды. Тәфсилатлар бізім левқамызда. Ратлық күнлері Құрбан байрамны Сақ шәрінде де кечірділер. Ерлі сәкенлері үшін байрам программасы, зефетлер, татлылықлар, балалар үшін әкленуф ярышлар тешкіл олынды. Шер oyun takımlarının çıkışları, ziyafetler ve çeşit türlü yarışlar tamam böyle surette Kurban Bayram şehir sakinleri için geçirildi. Bayramın mülkün bilmegen yakşım yaramayın balların yüzlerine bakkanda göremiz. Balaçıklar hepsi kuleler, ana babaları, ratlanalar, hepsinin yüzleri açık, dülber. Onun için bu bayramın maksadı bayram ötküzmek, Kurban Bayram. Lakin da bir maksadı var, bizim halkın birleştirmege, bir yerge. Balalar pek kovandılar. Olar için sport merasimler, oyunlar, yarışlar ve kureş teşkil olundu. Lezzetli plovnin ve tatlılıklarının bayramının musafirlerini sıyladılar. Ebru adlı suvda resim yapmak teknikası bayramının en esas merasimi oldu. Мне понравился праздник, тут очень красиво и можно на воде порисовать. Много песен, много играют. Сақ шәрінде Құрбан байрамыны енді çok sefer keçireler. Ersene dini idaresi, cemiyet ve memuriyet yardımının din ve milli bayramlarını keçireler. Ратлық күнлері Қырым лигасының небетеки матчы олып кечті. Қызылташ Кафа тақымы иле ойнады. Нәтижелер ақтабызым небетеки левқамызда. Бақчысарайлы Қызылташ Қырым футбол союзында өзінің 3-ші матчыны кечірді. Кефеде Шайдерова адыны ташыған стадионында ерлі Кафанен көрішті. Oyunun 16 dakikasında Baqçısaraylылар өзінің бірінші голını ұрдылар. Oyun kerginlik ile olup geçti. Kafa takımının oyuncuları Baqçısaraylыларның kapılarını ucum ettiler. Ama gol urup olamadılar. Kızıltaş'ın oyuncuları musafirlikte dülber oyun көрсеттілер. İdmancının vazifelerini becerdiler. Neticede Kızıltaş oyuncuları birinci tayм keçişatında raqıптың kapılarına 2 gol urdılar. Хочу поблагодарить Асана, он мне дал голевую передачу. Ну а дальше я уже на собственном мастерстве, можно так сказать, реализовал этот момент и забил такой гол. İkinci taymda Kızıltaş münasip şekilde galip çıkmak için kureşti. Bütün oyun devamında Baqçısaraylыларны futbol aveskerleri kol tuttular. Кызылташ чемпион! Победа! Taymның sonunda Kızıltaş oyuncuları raqıpның kapılarına da bir gol urdular. Neticede oyun 3-0 hesapnen yekunlendi. Kızıltaş takımı galip çıktı. Futbol klubunun prezidenti Альберт Куршутов emin ki bu oyun tarihке kirecek. Это первый результат Кызылташа, первая победа в чемпионате премьер-лиги Крымского футбольного союза, с чем поздравляю всех болельщиков Кызылташа. И, в принципе, сегодня исторический день, это в профессиональном футболе первая победа нашего клуба. Kırım Premier Ligasında birinci galip Ogde da bütün mevsim mütehassıs futbolda layık yerini kazanmak için Kızıltaş oyuncuları galip çıkmağa hazırlanalar. Sultaniye Ситакаева, Дмитрий Низовой, Millet için. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21:30'da ise Neriman Tarsinova Gelecek Haberler informasyon programmasında yanı yüz bergen vakayalarından tanış edecek. Biz ile olunuz, görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.